ka ziak dik lo tat mai Timothy thon ni na zo ka ni Timothy thon khat na bung khat chang som pa hi le som pathum na ha ka chiaranga ti chuan chang som panga te chang som paruk paron chun zom do na ni pathian thu I lo ngai thlang u mi ti chak tu Krista Isua kandal pa hne na chuan lom thu ka soi ani mana soi chatu le ti du da tu le soi chatu ni ma ila rin oma mi maya arong bol tu mi ruat ta ka wang hian chang som panga na Krista Isua chu mi swal ke chandam turin khowela hian alopal ti hi arin omin a pomtak em ani anzi nga mi swal ber kan hi nima sela hemi awang hian ani zangai na pahmu ni Isua Krista chuan mi swal ber ke ma hian ado thei zia zong alam tir theinan tun achin na chatuana munna mutura ama lading tu te ko mu na turin ama sain ka chanchin kha tema story kha toi te kha soi lo the lo ni bang ka khan soi ve zo yang enge class 12 malam mag zu sei do kha ngai ka selawa 2009 khan 12 kan zo khan state entrance exam through khan KGMU wa BDS kha ka ting ve lo maya chuan 2009 na tang chuan BDS ha ka zira chuan pathian khongai na zara 2013 2014 khan ka zo ve a chuan hedam panga ka graduate huwa hian arem manga te ka han thok ve a chuan kunga zen zone ka han kunga vel chu ka han ka thok mana chuan covid te lo nia 2019 a 2020 a tian mumal ta khan kan practice he lawa chuan kami hun live khan PG ka han prepare thavele a chuan 2021 khan taking ve lo me ni MDS ka thu ve lo me a chuan October 2021 khan MDS 20 touring Pondicherry ka kal ve ta ka zuk liam thave roya nge tong north lampanga khom thina wang han an tong te po ka se tiam lem lowa chuan ka zuk pui te he kan tar lam ve sing chimanga ti hian South Indian bula ha ti khan ka zuk zir ve no ka soitel chu Dutch tin a hian mi pahni pathum vel hi kan ve china kan senior te kan junior te po pahni pathum te nom china ema po hian batchmate pakhat nei tu kan ya ma ro chu ka batchmate hi har satna sang wangin a resign me a discontinue ta chu wangin ki ma khan ka zuk ti ve no har sa ti tang ke chu ka nga ve a midang ten har san ti hello po ka ke ani lo mai the midang dan chona ma chu har sa ha ka ti ve china chong te po ka tiam lo wa abui chang khan kan han chir le ve ka chuan ama ro chu junior fel tak te pathian in te a faculty te po an tel le maya chu wang chuan pathian khongai na ka chang na sa leng ka sia chuan ti khan ka han je chho ve je la PG chu chuan second year te ka zowa third year te ha khan join ta chu 2024 kha along ni to a chuan April tha khan kanin khom bang hi kalu anata kalu na le ka khosikha are thelo ti chuan atu Monday ni ta Monday khan nge painkillers level te kala nu po khan are thelo wang khan kan faculty te ha ka phone to pa karong ka thedon lo ti khan leave ka ka deal to pa ti chuan ka in NTM hala kan Timani hospital la chuan chuta kan in NTM chuan present test ve na chang khan dengue ti kha mino diagnose ta ti chuan kan Timani hospital la chuan kan encol ven no ka amai ro chu kema plate count te kha a hiam che wangin ma ka son the vak lo wang khan jipmer hi kan hnai a Timani hospital atang hian 100 meters ve bak ani lawa kan hnai lu tu ka chuan ta chuan kan
Imani hospital la kan consultant te kan min refer ta jip mara chuan jip mara chuan kan entira ka plate det kon kha aniam em awang khan e kan consultant te kan jip mara kan ka doctor te kan CT scan hi ti ve chim ro bleeding te lo om be par ta kin ti khan min advice ta chuan CT scan tha kan tia chu bi chung chuan bleeding chu alo om ve nge ya ka thua khan amaro chu ate alian tham ani lem lo ngai chat lo na tur om lo we treatment po ngai lo wa thì hi chu ama ina in resolve me ang ti khan min shila min advice ang nge chuan ngai chat lo na po ha ka ni lem lo wa chuan kima condition po kha aron chat chho ve le ta chuan hospital chang te po chuan in discharge ta te po cover join le thia ti khan posting te cover join le thia chuan October la lo ni October tha khan luna kha ka nei luna ben bon de kha ka nei chhole chan ta ni tin mai khan ta luna ta pang khan ka ta te po kha ka thok tha the lawa posting te po khan hei ka junior te po khan ka danglam na kha anan hu chauta ko work te po khan chato lo achawak lo ani ti te po kha an han notice chana chuan jip ma hian mizo je lai hi an om nuala chu ta ka chen te chuan min advice ang in NT to find in ta this one kain NT ta in exam kha anai to ani October ani to chuan third year kani to box ya exam going student kha kani ta chuan pressure tamnen khan stress velte ani ang te khamin ti dewa wang le nge an ngai kha that lo wang ha psychiatry lampa so khan in NT to find in ti chuan kavain NT ra amaro chu psychiatry lampanga kavain NT khan headache te ani box ya symptoms te and NT to shimshimin neurology lampanga kan ri farang che min ta neurology chuan ka fakal vel neurology department chuan ta chuan ka symptoms kha na satak hey serious do ani lo ni chu dot thei kha ani thawa chan chu luna kha ani do me aba kha notice ke ma phi ka chuan kan notice tu lawa amaro chu min exam ai nu ka chuan engmo ka chu an jak nuai maya amaro chu ke ma tak ka chuan headache kha main symptoms kha chu ani maya chuan neurology department chuan CT scan kha ti le tu khan nin ti CT scan kha kan han ti khan chumi chung chuan ka ajib mara PhD scholar pakhat ka chanu pakhat yan nin kalpuya chu kanau po hi aron kalin ka sia chuan kan CT scan chu kan ti ta chuan CT scan kan ti zo kha anni kha chuan monitor khan computer monitor khan an lo ho thei ta pa enge ngai chatlo na kha engba kha kan lo ka ru kha chu piang em in ha lo ma ro chu ta ka chanu chu aron man an mel khop me ti khan mel te khan dang lam te ta biak po ham man be changam lo ang khana oma ti chuan ma tinya kha tia ti khan anu te khan min shil ta brain bleeding oma ti khan min shil ta makha ka ti ang ringa ti chuan heta kan consultant ke kha kan min biak sak ngala ti chuan kan consultant chuan ICU lo ha ro observation angai ti khan min lo advice kha ta chuan dam do ina po chuan dam do ina chang chuan so kha min thal to lo ha ti khan ICU khan min admit ngala min observe ngal chara ti khan ti chuan MRI te kha kan ti ta MRI kan ti na video hi hi kan MRI kan ti na nya helai kan hu ang hian right thalamus bula han internal capsule chunga hian radio density khalo oma chu hemi hi lesion ani wang khan
neurology department ลำปังคัน neurosurgery department น่ะมัน refer เลยตาที่ส่วน radio neurosurgery department น่ะส่วนอีกันบักกัลเลยตาอีกันบักกัลหัวส่วนอีอะไรตะคามิน examine นะ symptom ช่างที่ขาดเช็คติคันอีdarkar tinga mozal kha kachua chunga han ti chuan amin hu han kan neurosurgery lampang hu chuan I cavernoma ti khan I min diagnose ta ni chu I right thalamic cavernoma ti khan min diagnose ta chuan I khata han kan ka doctor khan I treatment options te pho khan min chila symptom chunga voklo mala risk te om de stroke like symptoms te pho in ei ve thea chuwang chuan I surgical excision hi option pakhat ani treatment atan chuan ti khamin shilta amaro chu jip mara khan khami operation ti tu khan allocation kha achung ril ema wa khan I operation kha I jip mara khan an ti thelo thu khamin shilta chan chu intraoperative MRI ani in ka sia swalo chuan khami te kha angai an ti awang khan khami facility kha jip mara khan a function lo wangin I Nimhans Bangalore ani lo po in New Delhi AIMS khan kal turin min ti ta chuan chumi zo chuan hetia min diagnose zo hui hian ka exam vele ang lo pa himi zo chuan a chan chu exam kha December khan kan ei dona wang khan I exam sham kha ka du box ya I ti chuan ka exam vele ka shama ti chuan kan exam po chu pathian zara ka han zo ve thea ti chuan January te alo ni January tha kha chuan ti nge treatment la tur khan kal kha kan tum ta ti chuan Nimhans lampang khan kan ru kha on awang khan Nimhans Bangalore kal tur khan kan buat chai ta ti chuan rin ai tak mai khan Nimhans kal kha alo hau tak ang renga hau tak ka tinu zo chu a boy thak ang renga a chan chu I khuta chuan nge patient pa ngai ang kha kan juk ni le thara English te kha lo ngai ti khan a process kha maya I registration ti tu jung khan ni thum tal to kha kan bein ka sia ti khan kanal ne khan kan kala a boy thak mai in tar reng khan jing da ru per sang kha kan oma line pon akhan kan in chunga lu tu khan pon akhan in tar chara chuan in chung kan han lu chia in chung akhan in kan na tu kha la om le che la ti khan I process kha thui lu tu kha ni thum be kha che piang khan kan han I kan in tla in registration na khan hun kan mang ani chu chuan a to pa chuan Thursday a hian kan in MTA thei ta la umaya ya ti chuan ta chuan kan chief consultant kha doctor Dwarkanath ani chu po chu kan han research ve kan du tak kha kan juk ron thei lo maya kan lo maya ti chuan chuta ka case vel te an han en khan kan doctor chuan surgical assistant chu anga nge im hel min ti ta amaro chu emergency case ani lo wangi tu na chuan kan operate thei hal lo chenga an tia ti chuan date kha appointment kha min siam sak le tha April thathum huwa khan April la khan 2025 April la khan kan kale tu khan min ti ta ti chuan chip sia do lekin ka han sei min lo she tiang mula chuan 2025 April a chong kan kale ta chuan min lo admit ta min lo admit nuwa chuan ti khan min admit nuwa po khan ka case kha boy thak kha an ti khop meya ka doctor te khan a chan chu ali jen omna hi achung ril box ya operate chuan I motor function inga moza ti chu I hlau nge do na transient ani lo pon permanent po ani thei ti khan min shil lok te ka ti chuan kan operate lo chuan bleeding te om theya ti khan a lo om tho boka
chu wangin ka engemaw mi engemaw zat kha chu damdoin a khan ko om topa an decide hlei theilowa mase atopa khan enge surgery tu chuan open surgery ti tu chuan min plan sakta ti chuan a date te pawh kha min pe veka Friday hi anin ka sia engni berin ka se tolawa chuan PAC pre anesthetic checkup te pawh kha min ti sak vek to a ti khan pathian te pawh kha kan pal tlang vek to a ti chuan surgery tu chuan min plan sakta a khami surgery kan han plan kha chuan ama zong kha chuan chu tiang ma hlo na chang pawh kha ka selem lawa a chan chu i enge ti zo thoi kha ka duwa chan chu enge kariru khan hetia brain a khatia om dan kha anuam kha ka ti che lawa i ti zo thoi kha ka ta me ama ro chu i kan han nei surgery date kan han nei zek chu kazam chho hle maya a chan chu ngai to a i motor function te ka lo zone chuan ka left side tha i at least 6 months te kha min tia SR ho ka chuan 6 months ani lo pon permanent loss of motor function te pawh an ti wang khan enge ka sam ve maya i ram tu le lo khan to om dengo dona tiang te han sangai to tin ka profession te sangai to i khatia om top tu khaju ka hukul ve maya ti chuan Thursday tlai hi anin ka sia Thursday tlai khan i kan kima enge ka doctor te zinga an head ka doctor dorkanat haron lut lor me evening rounds a khan aron lut wala aron lut ka thoven do hen aron lut ta I've got good news aron ti lut ta chu ama hi mi sang khai sim chu an ya ama ro chu ti aron lut te top kha mak kha ka ti ang reng ya ti chuan surgery ti lawin thil dang treatment pakhat kan thil chenga chu mi chu a tha zok dona a save zok don bokani ti kha mi ngan chira chu gamma knife radio surgery ti kha ngon a shi fiata a ti khan chu mi chu kan ti anga a chan chu risk te a claim zo ka tin treatment ni response thei chuan a save zok dei dona chu wangin hemi kan ti zok don ya ti khanin plan sakta gamma knife radio surgery kha atu pa khan an ti sangai lo ma ro chu an mani chuan min plan sakta atu pa chuan kan ti hmal ta ni chu min khan heti han ania frame kha min bo achak alu ka ama kha ka ti ang reng ma ti han kalu han ti han jara ti han Iron Man ang do type han ka om do lu ka ti han 40 minutes vel kha ti khan chamber chung han ka mu ti khan ti khan 40 minutes chung khan ti khan treatment kha azau de maya ama kha ka ti ang reng maya ti chuan anu ni rei lo te khan hospital chang po han complication po ha adverse reaction po ha kan le lem lawa ti chuan ka chuak ngal maya hun rei lo te khan ti chuan 3 months nuwa longkal le ula 6 months nuwa longkal le ula kan review don ya min ti ta chu ni kum November khan ani ya November khan kan kala treatment po i response chae a lesion po asai sakte to ama improve to ani ti khamin shilea ti chuan 6 months nuwa longkal le ro min ya chu car thamasa khan kan kal le chumi po chuan kan consultant pakhat chuan i improve to lu tu kan ya min tia amar chu completely resolved to chuan kun hi adu ve min ti apang khan 1 year nuam ni ko le ti chuan na pum lam panga hen kal le turin kan bua chai mek ani ti kha khami chin kha ka keima nge na chung chang han ka join ni ve chu ani hemi nge nge hemi person na te le damlo na kara ti hen pathian hi alo thazia hi ka chunga hian ti hi zaina hian ron soi lan sar hi ka du maya achan chu ti mi chen khat angin he piang ka to lai ti hian
rin na nget tak te pathian chu ka be se ta pathian ka ring ta ti ang te kha I ju soi tu ka nei lem lawa achan chu tau thon chang te le sam chang kha ka nga em ma ya am tin ka soi ang khan exam zong zong te yang khan ti kan eng mo neu kha lo ong te bok neng khan ke rin rin nan na sa tak ko ha ka nei lem lawa ma ro chu pathian khoi ni te pathian ni hoi na hi kan tong na sa hleng ka sia chu chu zanin a po hian a main focus ni che ti thak ka ran du ani um uh khami hemi wang tak chen angin na china ka bible chia ko kha ka ran chia chan chu ani I ti ko po la testimony ka ti me ni china ka ran chia kha ange amana chuan sei satu ti du da tu sei chatu tiang te khan a in identify pat amai ro chu pathian khongai na le mangai na awang chuan pathian chuan rin oma angaya rongbol tu ama rongbol tu ata na changta ni ti kha tim polan na khan kan hu pok khatiang do che kha kan in ka sia ge chu enge pola ang chuan a rongbol tu lo pui chu kan ni hau lo mai ama ro chu enge ke po hi enge pathian tim ning timwal pho tu le pathian cha po chan ngam ngai lo le enge ama po tluk san tho chin hi kan in ka sia ama ro chu pathian chuan min lo poma pathian chuan aza ngai na le khongai na in min chel tak ani ti hi ke ka dam lo na atang te po hian ka mu chok thar ve ema chu wang chuan do the zia zong do the zia na sa zia te po ka chunga hen na lan tir na sa he ani ti hi zaina hen thon tar lang ve du rom bunga chang le ta kan huang khan anima sila pathian chuan ami hmangai na chu pakta ge na lan tir ami swal te kan la ni la ya krista kan aya ati abang khan ti te po kan hmoni pathian yan min hmangai na hi pakta hian alan tir tak se ta chumi chu enge soithiam lo mai la enge ka soi nge hi angai ve hian ka sia chu chu teina po hian pron ta lang ve du ani enge ti chuan adot ya chuan i hemi hatu hemi hatla hian min he thina all of that will not let me go ong mangai na min thalo tu ti hi kanuna hian achiang ve heng ba sia pathian chuan ama ka phat san tang te ama ka tuk san tang te po hian min lo che reng ani ti hi kanuna hian achiang ve heng ba sia tumia bang chuan voina po hian in ma te pon hetiang testimony te poi karon sei ve the ani ti hi ke in she chiang ve ma chu karan tar lang ve le du boka adot lia chuan tahming hi in chat chaw ang in lorin oma ti ani hei ka tlero chaw vel lai khan enge ta 7 8 chaw vel kan i vel lai khan tahming hi ka du lo the ma ni chu achan chu khami hun lai khan a common hi chu kan che chaw a common ti chu kan chianga a common ka chu thu san no ni ta che ama ro chu rin oma ti kha enge rin om lo do de kha an tam thei le do kham ni bang khan ka du vak lo ni chu enge rin oma ti ni si hei nu pa in kara po mo enge ui re tiang te kha mo kha tiang te ni pui pa ni nei tiang te kha an om lo chin tin khotlang te po khotlang hing chet na le khotlang har chat na then tu te po ha ni te khan om china khami wang khan khangai na vak lo pa hi china tin ke ma po ka en hian karin om lo hi ka in china pathian la ka hian pathian chu pathian la ka hian so han om lo tak hi ka in china ama ro chu ngun takin ka in ngai to ekami ke ma hi chu karin om lo ama ro chu pathian lalpa pathian joki arin omani ti hi enge karu han ron lang thar ma chu wa chuan kanuna hen ke chu parin om lawang ama ri chu lai pa pathian zoki
ka tan hian rin om hle ni ti hi ka minga chang po hian chiangin ka sia chu wang chuan ka hming chu mi ka sia chhuat thara chang chuan ka du to veo ka za pui lem to lawa lo rin oma ti kha nge ka lom lo rin oma ni kha ka lom a chan chu keima chu rin om lo mai la pathian zo khi alo rin om em ani ti hi a fia ve hen ka sia chu wang chuan ka hming po hi ka du to em ani ti kha karon soi le dua atop lampang atan chuan chongchai na tungchang hi karon ta lang lo thei lawa achan chu ka prayer life hi chongchai hi acha em lawa kan dawin ka senga amai ro chu min chongchai saktu hi khanga em maya hemi zara hian pathian khong ai na hi ka chang na sa em min ka sia chu wang chuan chongchai na hian thil lo ti thei zia hi ataka tong tu hi kan ve chiang in ka sia achang hi chuan nang mani po in ni ve thau mai the kan chongchai hian hei feel lo ria wanga ngai chang hi ka nei chin ni hei chai do chongchai mo hei rau lo do chongchai hi om chin hian ka sia ama ro chu hetiang po hi pathian hian lo ngai tha ni ti hi ataka tong tu kan i wang hian kan chongchai na te hi athon lo re ni ni ti hi zaina hian karon soi lang tu chu wang chuan chongchai na te hi ka ngai thu thar em maya chongchai sak tu te an lo su sia te tin midang te po chongchai sak ve tu khani sia te po hi ka shet chok thar ve chu apoi mo ka ti thar ma e fai te pon ba lo min chongchai puya prayer point sa te ka ning ka mu thu han ka zak bok si ka lom bok si ang han ka om renga soi po kha ka soi ngam lo ma ro chu kalon tak se ta ni min chong chai puina awang hian ti hi zani na han rin pron se le dua enge keima ai senior te vek in ya zani na pe chuan amai ro chu hei kan chong chai ho na te hi alo thut zia te ka lo ka ti enge society socially chuan kanin shelu tuk lo mai the ni zaina ronin zanina ron ka zong ti po hi enge kanin atakin kanin ko ngai vek lo mai the amar chu kan chong chai na hian in lai chin na thatak ki min siam sakin ka sia chu wangin zaina ron chong chai pui te ho hi chu ei kalai na ngai tak ha karon ngai ve tok mai chu hi a lu ka ti he mai ye ha karon sei dua asoi tu si chu om pe no la mai lo chu committee ka du to menga kan thiang to te pathen kan za tan man chom cha se na Alam le mai renoma testimony angai nom le meya pathian rin om na le pathian roina ataki chan te tiang anga kan hne na i share na hun tha pathian in ape chele ke ni po hetiang ang testimony ngai thla thei tura pathian in hun tha min pe hi lom om ka ti a minute dar korignan minute riat vel kan la neya member te tunarin oma sharing atang khan engam tong kam ni khatte hei han react te meng soidu nei te kan om karinga chu tiang tura tan chan hon rei lo te kan hong don ami ang isayang hon halai ka tong hin se them ki ma hi ka se them mo se the alom le merin oma in thasung ma ka tia ma se ka kan ngai thak chak em le pathian ro pui zia nang ma kal tlanga
le experience ka tlanga kan ngai thla thei kha alom ka ti a ni rin si lo ti ang he kan chung kwa apon ve thina ma se kan pathian hi rin oma aro puya cancer journey po angai nom ka ti le mai pathian ro pui be ro se amen Rinoma testimony kha kan ngai thla chak hlom vek kan kai thak chak angin ei angai noma aro pui hle meya ama soyang khan eme faiten kan chung chai pui china engam chang khan ka zu zot china kami treatment and lab don live vel te khan hei alau thong ve ani te sei te khan hei ama po khan zai lo thei kha adua khan ang te kha hei engam zo ka zo khan ka sia amei ro chu pathian na tho achunga lo lang aron soi kha aro pui to pa ni jana flyer ka siam dong khan ka ril ru aron oma flyer kha ama po zo chuang lewin karon tela Jehovah Rapha mo the Lord who heals ti kha achan chu hei amana aron soi atang khan pathian ni na ak aswai de te atidam tu chu pathian ani ti kha amma de changin kalo feel ve ni chu vain zai na khan hi aron nem ni ta pathian rin om zia te aro pui ke ti lo om ke ti kha kan sei so sei zelang hei hunala omaniam screen hi I remove them allow me Kadrong in chat hayam hey kadam lo ma phui hana phui ka in chat hey thau tro nya mu tlang wa ka ti lo hey ole rin oma sharing te ka gamma ray ti te mo siren aten treatment ten zula proton therapy ti te ka kanjir lai vek hinia kanjir lai har sa ti ta ka kanjir lai te ka hey kan doctor te ho ta na dam da robui tak mai kha lo nia ke nin ti kha kari ro he na lo lang thina ai zo langa te han ti ve theila ti te khang kha a high fi to em kan la thei lok don lo na in khatiang ang kan zir lai po amak kan ti ka helmet ko mang ti ka makhi gan ti the hey one full of wonder anga kan en kan ton ve anga kan nai lo po ka dam na kha lo nia kan thian ten dam na ta nan lo ma reng mai alom ka tia tu karon sei ve chim do ngai nom boka a lok thak boka sai renga lo na ani po a procedure anga khamo kan lo exam lu thin ho ka ne pathian hian mal hi avan som na sa te hetiang ang lama ti te khalam pa kha karon sei tu ni kan soi vengo mi pa zero that chu zelo don mai rino ma lom lo palang pakhatna chunin I kan share ina asoyang do small fellowship poimo na angchi le rinomana atop lama iron kharna iron soi angchi headline group mi hote po hi ataka chunin inkom po ni kherlo maila ti live vela kha engmoni fellowship hantel na ne ang hi avan lo hlu ti la ya kha thatlai te chunin achang chunin atang kai na te poi kan lo thalo ani mai theya amar chu he nang ma po har sat na in to kha khanga khan shiat lo ni in shiat ringot po khan nang ma khan na satakin chakna te pathian khan in lo thum che garinga tong trai pui nia han in shiat ringot te po khan in khang ang pun be don thak tak taka phe kha chuanin alo uplifting don le me ni ti te kha karil ruwa alo om thara ke ni ho po hi ni ataka income lo te po hi kan ni committee member ho te po hi ve thawa maro chu isoyang do khanin pathian awang hian tian
enclosed taxi tho hianin me faikal tlang hian tian min da khoma pathian hian aloma bleng ka sia chuan apanina chuanin iming iron soifia dan lai te kha thari ing ka sia achang chuanin ke mani missing larn tur le langsarna turan zonga thilo kaltir te lo ve me thina amaro chu khati zonga 100 enge retrospect led ya kan minga chang ringot po hianin keima nilowin pathian hi arin omani tiang zonga ngai tuana in pele theyang tekha perspective chado ning khasia kepo khatia isoi la khanin kaping kha kalo ngai tu le ve me kha keima nilowin pathian in tilaya zo kha tunang anga kan han thlen theina te po hi pathian wang tiang te hi achang chuanin kan lo thei kan threng thosi hianin khovel ro puina ina min lo vur hianin kan ro pui taria mo in stia in siat na te pathian lo da number 1 lo te hi lo ol ve thri tu ka amar chu tiang zong hi pathian wang ani ti hi ke di chuanin kan thriat zel angai ni ti te kha zanina iron soya changkhanin ke ma chuanin alo landan ni ya kha kan share ve mi pa ayo in nu ho hlir ran tonga fair bon lo re ga sia en chako pa khana ran soi ve do mo ai zai la ya mi chako pa po kha kan lo ha ke kalau ngai tlavek man lawa nia kan soi ve angania is tuna uchana soi de che ka ke pogori lo alo ma pathian hianin kan rin lo lam de hianin revelation hi aron nei thinin ke pogoria MFI small fellowships kan ti mai kan MBS hunlai te po kan fellowship once a week te kan nei te kha kan hlok pui thei be me tin tu na chuan tlem chuna harve de lek to ma se ka thin lunga hianin MFI enge pathian thu share pui thei tong trai pui tur tong trai enge ni spiritual enge ni chakna ka nei theina tu mi an omani ti ka share ringot ta khan enge kima lelama chuan in mureng lo mela chakna min pe ve ni enge ni ka ngai to na te khanin ni tin hian enge kan ute tamjok chuin nia kan nau te pon oma kan ute pe big takin enge ni kan karilo hianin enge kan LBS lai te pon kan ute kan senior te chu tlemin enge ni kan da sang ve thin ta tlema kholo ve de anan om te pe kha chuanin enge ni an su nga su mai te ol ve thin ni mishing chu tlema rilu han nge lo de chang no pon de lai chong kan ne thin ta pa se tu na chuan MFI kan senior te po kan junior te po ke ni ai an ton tlak takan oma kha ten khan tharaulam hianin enge mamo hian nei ve thina chu ka khata voi khatal hateng han fellowship te hi enge ni min te chok thin ka tia tin tong trai na te po rino ma te po share ang khanin min tong trai sak tu an om ti share ngot te kha har sat na to han to chang te pe hi chuanin engkim enge beyond my limit a ma phe hi chuan pathian lo hi chu han bel tu ria om tak chung lo wa chu ma chuanin khateng huna khan pathian om zia le pathian ina ming ngai sak zia le pathian thil ti thei zia he kan hrenon le training khria chu kail ro om dan che ne karon second ani de me chu ka soi thei ni mero se alom hle mai zanin pathian tle min try na ro pui ka ti arin oma in buat sei na le a sharing khan min touch
ตปนิจุกลอมนะสุปะเทียนค่ะโฟกัสจวนนินเกมันนี่ปอนนะลงไว้ชะตูตะปอินปะเทียนรูปุยนะเลย faithfulness ค่ะเฮ้ปะเทียนกุดค่ะกันมุเซละนี่จูรินอมารอนแชร์ค่ะมันทัชตปะจันนินะเฮียนินการิรุจันริกวาร์นะค่ะนินค่ะจันติระกสยังคันวุ้ยนะจันนิน fellowship ฮีเงตุนนายติกattend regular ไทยเรามามารุจูวุ้ยนะเฮติลีตุระกันบอดเสลาเฮียนิน small group มัวเฮลุดนักค่ะก็มาเงอารอนหลังทาร์นะสลุตุกะริกวาร์นะค่ะนินafapa khatianga suicide kan te don ani enge athi khanin suicide commit khan kan thithawa purpose driven life te ziak tu ania khatiang ko parong bol to ro pui kha atoi zong in khamizan khan hey very close friends mo khanin athian te khanin anron ompuya he ngoi ringin an enge thu po vap enge he va nem tuma mo enga mo khatiang pon ni lo khanin chon anwa amana soina chon khami small group khang te kha omlo ta sala he ta mundanga thu soina in ma hian zanin hen thu soi tur kom kher lo wanga ti ani chuwang chuanin hi enge ahlut tapani chu tiang anga kan mang an lai tak min lo din pui tu turte mo min lo tong trai pui turte kan ni na ang min accept thei tu tur hi chu zanin a hianin enge hem yim fight po chaklo chung ina chang chon pani pathum lekte in khom chang om thina kan try to ten enge faithful tewin min try chawa to na big takin ob ni laite in fak om ka tle tin member regular taka em5 attention te zanina pathian in min shwaina alu ka ti tak zeta zanin karon tel the kalom hle kan pidu mi atop khar na hun mang turin kan som hal me anga chuanin kan hun kan ti top don yang tong time lalpa tong pa du tak min mangai tu zan ina lalpa hun lutak le thatak mai min buat sai sakle a lalpa inena lom thu kan run soye lalpa kan klinglo ti kan sia a mishing mai kan ni atu ma fel fam kim po kan omlo chuti chungchuan lalpa nangma min ti fam kim tu nangma thatna awanga lalpa ifa awat thei kan ni chop ti te hilalpa zan ina po athara min sia ti lewangin lom thu kan se che a lalparin omakal tlangin ama enuna ina tho te kan han ngai kha a lalpa ahming po lalpa du lo khopa ariru akal ran zong te kan ngai kha a amero chulalpa pathian rin le faklak kan lo bereng che ani ti te lalpa zan ina rin oma sharing atangin kan share thar lewangin inena lom thu kan un soile boke lalpa vo ina hian keini ho hi felwang ni lo le lalpa kan thatbi wang ni lowa he platform min pe ka wang po hian inena lom thu kan shit se a lalpa kan tel regular ani mo regular lo mo kan tel chuna lalpa iro puina athara kan charje themai te hilalpa ke mani ti thei lawa nangma thil ti ani ithil ti theina wanga zan in hun te po mang the kan ni ti te lalpa kan shiat le in iro pui kan ti lalpa zan ina lom thu kan ron soile tin lalpa rin omapo adin hun isefeka zan ina lalpa abik takin amalam hun tur te po inena kan ron hlan se lalpa kan zawai hian hrisel tha deuhte hrisel lo deuhte kan chung kara chuan lalpa nangma bel tu kan ni reng theinan te nangma rin na ngat tat kan ni theinan te lalpa keima ni kan theilo tam tak te kan share renga lalpa nangma cho betla kini ziate athara min shate le turin inena kanon in lana zan ina lalpa hun kan manzong te nangin malmin lo som sakin kan don thewa kan thungai thak tak te atranga lalpa malam kan pen na konga nangin mamin son te ze lang che ikut thiang hlima kan don in lana kan ta tho na tu theule kan chung kwa thewa lalpa tangkai takle
idu ang zonga kan omtheu zel thei na tur pon ikuta kanunin hlan le hun thatak min petu kan fakche a zan ina inena lom thu kan ron soye chung long song si fa paiso Krista mingin kanon dile amen Amen. Thank you. Lom le mai zanin alive in end of June kanin mo theu don ania la support ri ka ano nga tang mo idzak to lutuk ani bye bye vek ule mangha tan tlong takin kal don ania jet lag lo na turtet kan lo chang tayang okay bye bye